سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 13 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. درس 13 Using my, your, his, her, our, their. در این درس طرز استفاده بردن جانشین های صاحبیت را می آموزیم. جانشین های صاحبیت به این کلمه ها گفته می شوند: از آن من، از آن تو یا از آن شما، از آن وی مرد، از آن وی زن، از آن ما، از آن آنها. در پایان یک مثال آورده ایم. مثلا My book is red. کتاب من سرخ است. میگذاریم به درس. خیلی که علاقه میدونید ما در باب دوم کتاب هستیم و کتابی که از روی آن درس رو گذاشته استفاده ایم. در پایان نوار سیلکه یا پیوند کتاب هست. از اون رو به کتاب دسترسی پیدا کرده میتوانید. و موضوع امروزه رو گفتیم که using my, your, his, her, our, their می باشد و در شکل سینگولار یعنی در شکل تنها. I have a book. من کتاب دارم. اگر گفتنی باشم که کتابی من سرخ است چنین میگیم My book is red. کتابی من سرخ است. You have a book. تو کتاب داری. Your book is red. کتابی تو سرخ است. She has a book. او کتاب دارد. Her book is red. کتابی وی زن سرخ است. He has a book. وی مرد کتاب دارد. His book is red. کتاب وی مرد سرخ است. در شکل پلورال یعنی در شکل جمع. We have books. ما کتاب ها داریم. Our books are red. کتاب های ما سرخ است. You have books. شما کتاب ها دارید. Your books are red. کتاب های شما سرخ هستند. خیلی که گفتیم کلمه your اگر از آن تو و یا از آن شما گفتنی باشیم در هر دویش یک کلمه را استفاده میبریم. They have books. آنها کتاب ها دارند. Their books are red. کتاب های آنها سرخ هستند. در اینجا subject form یعنی شکل مبتدای جانشین ها را آورده شدند. You I می شود من. You می شود تو. She می شود وی زن. He می شود وی مرد. We می شود ما. They می شود آنها. در اینجا شکل possessive form یعنی شکل صاحبیتش را آوردگی است. My می شود از آن من. Your می شود از آن تو یا از آن شما. Her می شود از آن وی زن. His می شود از آن وی مرد. Our می شود از آن ما. Their می شود از آن آنها. یعنی با جانشین I my استفاده میبریم. با جانشین you your استفاده میبریم. با جانشین she her استفاده میبریم. با جانشین he his استفاده میبریم. با جانشین we our استفاده میبریم. با جانشین they their استفاده میبریم. این کلمه هایی که گفتیم my, our, her, his, our and their در زبان انگلیسی possessive adjectives یعنی صفت های صاحبیت گفته می شوند. در تاجیکی ما با اینها جانشین های صاحبیت میگوییم و اینها پیش از اسم می آیند. یعنی در چیزی که در مثال ها گفتیم اول اسم می آید پیش از اسم این possessive adjectives. میگذاریم با مثال ها. Exercise 14. مشق 14. Complete the sentences with the correct possessive adjectives. Possessive adjectives را گفتیم که در تاجیکی جانشین های صاحبیت میگوییم و مشق از ما چنین طلب میکند که جمله ها را با جانشین های صاحبیت درست پوره نمایید. مثال یکم You are next. You're next. تو بعدی هستی. در اینجا باید بگوییم که نوبتی تو است. میگوییم It's your turn. برای آنکه جانشین you آمده است شکل پوزیسیفش می شود your. جمله دیوم Sue's next. سوی بعدی است. در اینجا باید بگوییم که It is her turn. سوی زن هست یعنی she هست
از همین سبب شکل پوزیسیفش می شود her. جمله سیوم John and Jane are next. John و Jane نفر بعدی هستند. باید بگوییم که نوبت از آنهاست و یا نوبتی آنهاست. میگوییم It's their turn. برای آنکه دو نفر در شکل جمع با جای آنها جانشین they استفاده میبریم و جانشین they رو شکل پوزیسیفش their می شود. It's their turn. جمله چهارم My aunt is next. خاله من یا عمه من بعدی است. از سبب که زن است جمله چنین می شود It's her turn. نوبتی وی است. جمله پنجم I am next و یا am next. من بعدی هستم. It's my turn. نوبتی من است. جمله ششم The children are next. کودکان بعدی هستند. It's their turn. نوبتی آنها است. کودکان شکل جمع و یا جانشین they هستند. از این سبب شکل پوزیسیفش there می شود. جمله هفتم You and Sam are next. تو و Sam نفر بعدی هستید. It's your turn. نوبتی شما هست. Marcus and I are next. Marcus و من بعدی هستیم. و باید در اینجا بگوییم که نوبتی ما هست. It's our turn. برای اونکه Marcus و I در یک جایگی می شود وی. یعنی Marcus و من در یک جایگی می شود ما. و جانشین وی رو شکل پوزیسیفش our می شود. جمله نهم Bill's next. Bill بعدی است. Bill نام پسر است. از این سبب می شود It's his turn. نوبتی وی است. جمله دهم Mrs. Brown is next. خانم براون بعدی هستند. It's her turn. نوبتی وی است. یعنی نوبتی وی زن. بگذاریم به مثال بعدی. با مشق بعدی. Exercise 17. مشق 17. Complete the sentences with my, your, her, his, our or their. جمله ها را با کلمه های از آن من، از آن تو یا از آن شما، از آن وی زن، از آن وی مرد، از آن ما، از آن آنها پر نمایید. جمله یکم را خود کتاب اجرا کرده است. Rita is wearing blouse. Her blouse is light blue. Rita دختر است یعنی she هست. از همین سبب شکل پوزیسیفش می شود her. جمله دوم Tom is wearing a shirt. His shirt is yellow and brown. جمله سوم I am wearing jeans. My jeans are blue. جمله چهارم Bob and Tom are wearing boots. Their boots are brown. Tom, Bob and Tom دو نفر هستند یعنی آنها هستند. از همین سبب شکل پوزیسیفش می شود their. جمله پنجم Sue and you are wearing dresses. Your dresses are red. Sue و تو یعنی Sue و تو در یک جایگی می شود شما. از همین سبب شکل پوزیسیفش می شود your. جمله ششم Anne and I are wearing sweaters. Our sweaters are green. Anne و من در یک جایگی می شود ما و شکل پوزیسیف ما می شود our. جمله هفتم You are wearing shoes. Your shoes are dark brown. جمله هشتم Sue is wearing skirt. Her skirt is black. جمله نهم John is wearing a belt. His belt is white. جمله دهم Sue and Anne are wearing socks. Their socks are dark gray. جمله یازدهم Tom is wearing pants. His pants are dark blue. I am wearing earrings. My earrings are gold. بگذاریم با مشق دیگر. Exercise 19. مشق 19.
Complete the sentences. Use have or has. Use my, your, her, his, our or their. ҷумлаҳоро пурра намоед. калимаҳои have ва ё has яъне доштан истифода баред ва инчунин калимаҳои аз они ман, аз они ту, аз они вай зан, аз они вай мард, аз они мо ё аз они шумо. дар ин дарс ҳам дарси имрӯзаро ва ҳам дарси пешинаро такрор мекунем. машқи якумро худи китоб иҷро кардааст. I have a book. My book is interesting. I омадааст, аз ҳамин сабаб have мешавад ва I омадааст, аз ҳамин сабаб боз калимаи my-ро истифода мебарем. ҷумлаи дуюм. Bob has a backpack. His backpack is green. Bob мард аст, he аст, аз ҳамин сабаб has мешавад, дар қисмати дуюм бошад his мегирад. ҷумлаи сеюм. You have a raincoat. Your raincoat is brown. ҷумлаи чорум. Kate has a raincoat. Her raincoat is red. ҷумлаи панҷум. Anne and Jim are married. They have a baby. Their baby is 6 months old. Anne ва Jim дар якҷояги онҳо ҳастанд, яъне онҳо оиладор ҳастанд. онҳо як кӯдак доранд. кӯдаки онҳо 6 моҳа аст. ҷумлаи шашум. Ken and Sue have a daughter. Their daughter is 10 years old. Ken ва Sue дар якҷояги онҳо мешаванд ва аз ҳамин сабаб калимаи have-ро истифода бурдем. Ken ва have як духтар доранд. духтари онҳо 10 сола ҳаст. ҷумлаи ҳафтум. John and I have a son. Our son is 7 years old. John ва ман дар якҷоягӣ мешавад мо ва аз ҳамин сабаб калимаи have-ро истифода бурдем ва дар ҷумлаи дуюм бошад калимаи our яъне аз они мо. John ва ман якто писар дорем. писари мо 7 сола аст. ҷумлаи ҳаштум. I have a brother. My brother is 16. ман як бародар дорам. бародари ман 16 сола аст. We have grammar books. мо китоби грамматика дорем. Our grammar books are red. китобҳои грамматикаи мо сурх ҳастанд. Tom and you have backpacks. Your backpacks are brown. Tom ва you дар якҷоягӣ шумо мешавад. аз ҳамин сабаб have истифода мебарем ва аз они шумо гуфтанӣ бошем your истифода мебарем. ҷумлаи 11. Anne has a dictionary. Her dictionary is red. Anne зан аст, яъне she ҳаст. аз ҳамин сабаб has мегирад. дар давомаш бошад her, яъне аз они вай зан ё аз они вай духтар. ҷумлаи 12. Mike has a car. Mike мошин дорад. агар гуфтанӣ бошем мошини Mike мегӯем his car is blue. мошини вай кабуд аст. New words калимаҳои нав. дар ин ҷо баъзе калимаҳое ки дар ин дарс гузоштем барои шумо бо тарҷумаашро навистем. мехонем калимаҳоро. my аз они ман. your аз они ту ва ё аз они шумо. his аз они вай мард. her аз они вай зан. our аз они мо. their аз они онҳо. Possessive adjectives ҷонишинҳои соҳибият. тарҷумааш сифатҳои соҳибият мешавад, вале мо дар забони тоҷикӣ ҷонишинҳои соҳибият мегӯем. turn навбат. black сиёҳ. white сафед. grey хокӣ ва ё хокистаранг. blue кабуд. green сабз. red сурх. brown қаҳваранг.
light. Агар дар ранг истифода бурда бошем, равшан мешавад. Масалан, light blue, яъне кабуди равшан. Калимаи dark, dark, торик. Агар dark blue гӯем, мешавад кабуди торик. дар инҷо дарси 13-уми мо ба поён расид ва вазифаҳое ки баъд аз ин дарс мо ба шумо медиҳем: якум, машқҳои китобро ба дафтаратон нависед. Машқҳои 14, 17, 19. Ин машқҳоро мо дар дарс иҷро кардем, вале барои хубтар фаҳмидан аз поёни навор ба китоб дохил шавед ва машқҳоро мустақилона иҷро намоед. Дуюм, бо вазифаи имрӯза 18 ҷумла нависед, яъне бо ҳамин possessive adjectives 18 ҷумла нависед. Сеюм, калимаҳои навро аз ёд кунед. Калимаҳои навро аз ёд кунед ва дар навистани ҷумлаатон аз ин калимаҳо истифода баред. дар ин ҷо дарси навбатии мо ба поён мерасад. Аз ҳамаи шумо барои тамошои навор то охир миннат дорем. моро дастгирӣ кунед, фикрҳои худро дар коммент нависед ва дарсҳои моро ба дигарон равон кунед. саломат бошед.